کریزا سوریای باندورا خولگلک دزگه و سازین فرمی دکه و یک شوانجی دبستان فرمینه کو آستا پرورده لاواز بوه. لگوری نرینه هن ماموستیان. لورا دوی دما داویده لروجاوای کردستان شاگرد بری خوددن پیمانگه اهلی. اهتمام قبل التربية المدرسة عامة حكومتي نينا زدا طلاب مجبور أو جتينا مع هذا طبعا تسبيق بردجي دورات هبون ولكنها إقبال بشكل طلابي ما تينا دوراتها وبس بشكل ما طلابات شيبونا خندنا ما حتى تينا دورات خاصة طلابي بكالوريا طلاب ولا زيدنا اهتمام خدنا لكن مراقبتها امتحانا نمايا سر نقل زحبوه انك طلامتين عم ياخذ سجلين جي روشكيتين دروجا ناين. دوی پیمانگه ده نزی 300 شاگرد هنه و پرانیا واش پولان نهی و بکالوریانه و با آوائه که روزانه 5 تا 6 دمجمیران وانه دستینن. از خوندکارکی محدا اوائلم از هاتما دورات صفين هي فكم الصفين هي بما انه من 5 دورات مهم فكرنا رياضيات وانجليزي وعربي وفرنسي فيزياء وكيمياء جيم فكرية في 5 مواد مهمة ما تبقى من المدرسة بين اهتمامات أستاذة قالك ما هي المدرسة سليم حميمة صفانة هيمة من المحدا ولا دورة فكرنا 6 دورة فكرنا رياضيات وفيزياء وكيمياء وعربي وأصبحتم حتى ساعتي كينيرو. اف پیمانگه هری کم 5000 لیره سوریش هر شاگردکی وردگره لیلگوری هن خواندوانان اف پره گلکن لورا گلک مالباتن خزان نکارن خواندوانن خو دوان پیمانگه ها ده بدن خواندن. اف دورات ما فكرنا جمرة خوشترج مدرسة اهتمام زيادة هي يكجي ودو اسعار تكاري بيجي مناسب نجي طبقة متوسطة يجي فقير نكارن بدن بس تكارن ديشا خود ماشين يعني تالي ديشا اهتمام في دي مدرسة بهترها وطبعا ما 5 دورة فكرنا رياضيات فيزياء علوم فرنسية انجليزية. لباجار دیریکی روجاوای کردستان 8 دبستان فرمی و 3 پیمانگه اهلی هنه هر وها پیمانگه که دنجی هیا کو گریدای ریوبریا خوسریه. جبوی کریزا سوریه اصلا خوندن روجاوای کردستان نفز بوه جبو وی کیجی خوندوان بری خوندن پیمانگه اهلی لی خوندوان گازن داد کنه دو بیشن به پره زیدش واسطینن. آزاد چمکاری روداو